garamwe uno mugoroba He's saying you're playing it way too safe. twabwiye ati muri kwigengesera cyane I want you to get out of the boat. ndashaka yuko muva mu bwato I want you to get on the raging seas. ndashaka yuko mukandagira kuri izo nyanja zifite And imiraba trust in me. kandi mukanyizera I am a big God. yuko ari njye Mana nini I can handle it for you. yuko ibyo byose nshobora kwibashoboza Just trust in me. mwebwe munyizere gusa Step out of that boat muve muri ubwo bwato and start walking on the water. mutangire kugendera ku mazi That's what God is asking ibyo somebody nibyo tonight. Imana iri gusaba mwe muri muno mugoroba Amen. Amen. Let's lift up our hands reka tuzamure ibiganza byacu and I want to pray tonight. hanyuma asenge Father, you see this great church. data urabona iri torero rikomeye cyane On our way home, one of the guys in our car was humming a old hymn. ijoro rise dutaha umwe mu bantu twari turi kumwe mu modoka yarari kuririmba indirimbo yo mu gitabo ya kera And that hymn's name is I Have Decided to Follow Jesus. kandi iyo ndirimbo yitwa iririmbwa ifite amagambo avuga ngo nahisemo gukurikira Yesu. How many of you know that hymn? Ni bande bazi iyo ndirimbo ivuga yuko I have nahisemo gukurikira decided Yesu. to follow Jesus, no turning back. Nta gusubira inyuma, nta gusubira inyuma, nahisemo gukurikira Yesu. It has such an inspiring story behind it. Ifite inkuru nziza cyane ubwo bajyaga kuyandika. A missionary brought the gospel to a region in northeast India. Hari intumwa yajyanye ubutumwa mu gihugu cy'Ubuhinde. In a place where it was a capital offense to follow Jesus. Ahantu ho cyari icyaha gikomeye cyane, icyaha mu mategeko y'icyo gihugu kugira ngo ukurikire Yesu. And there was a family there that converted to Christianity. Hari umuryango rero wahindutse kugira ngo baba abakristo. The villagers and the chief of the village were quite upset. Abantu bari batuye aho hantu n'umutware wabo barakarira uwo muryango cyane. And to make an example of them, he brought them out into the village square. Kugira ngo rero babatangeho urugero barabazanye babashyira ahantu hagati muri uwo mudugudu ahantu abantu bose bababonaga. And he was asking them to recant their conversion to Christianity. Ari gusaba uwo muryango kugira ngo bihakane ibyo bari bavuze yuko bagiye gukurikira Yesu. But they refused. Ariko umuryango uranga. Declaring their unwavering commitment to Jesus. Batura yuko bazakurikira Yesu nta gusubira inyuma. And they said these words. Bavuga no magambo. I have decided to follow Jesus. Bavuga ngo twahisemo cyangwa nahisemo gukurikira Yesu. The village chief, seeing that he was getting nowhere, umutware w'abo bantu abonye yuko ibyo yari ari gukora ntacyo biri buze kumugezaho, had the wife and the children killed in front of the husband. Umugore muri uwo muryango n'abana babo baricwa kandi bicwa umugabo wabo areba se w'uwo muryango. And even after the deaths of his loved ones, ariko na nyuma yuko abo izo nkoramutima ze zapfuye, he remained resolute, repeating his declaration. Aguma ashikamye agisubiramo ya magambo. I have decided to follow Jesus. Nahisemo gukurikira Yesu. And he added these words. Yongera handi magambo. Though no one joins me, still I will follow. Nubwo nta muntu numwe waza ngo tujyane, ngewe nzamukurikira. The cross before me, the world behind me. Avuga tumusaraba uri imbere yanjye kandi sinayiteye umugongo. He was killed. Baramwica nawe. But the sacrifice of this family made an impact on this village. Ariko igitambo cy'uyu muryango cyaje kugira ingaruka nziza cyane kuri uwo mudugudu bari batuyemo. Including the chief.
no kuri wa mutware wabicishije, in which they all, in due time, accepted Jesus. mu gihe gikwiriye uwo mudugudu na wa mutware wose baje kuza kwemera Yesu Kristo. And those words, kandi ayo magambo, I have decided to follow Jesus. nahisemo gukurikira Yesu, Though no one joins me, nubwo nta n'umwe waza ngo tujyane, I will still follow. nzakomeza mukurikire. The cross before me, umusaraba imbere the yanjye, world behind me. isi nayiteye umugongo. Those words Ayo magambo have become a sacred Christian hymn, byaje kuvamo indirimbo ya gikristo y'ibihe byose, sung all over the world. iririmbwa mu bihugu byose, mu mahanga yose. May our hearts have that same commitment to the gospel. cyangwa imitima yacu ikagirira inyota no gushikama mu butumwa bwiza nk'iyo ndirimbo cyangwa ayo magambo. To fight for something that matters, kurwanira ikintu gifite icyo kivuze, no matter the cost, utitaye ku cyo biri bugusabe, whatever it takes, icyo byagusaba icyo ari cyo cyose, to push our limits. kwisunika kurusha aho twumva imbaraga zacu zigarukira. Amen. Are you ready to hear the word of God tonight? Mwiteguye kumva ijambo ry'Imana uyu mugoroba? You know, I had a message all prepared for you tonight. Nari mfite ubutumwa nari nateguye bwo kuza kuvuga uno mugoroba. And this morning, while I was in my time of devotion with the Lord, ariko iki gitondo igihe nari ndi mu gihe cyanjye cyo gusabana n'Imana, He changed directions of the message. ahindura ibitekerezo byanjye ku cyo nari kubwiriza. He said, "This is the message I want you to speak tonight." ahambwa ati ubu ngubu nibwo butumwa nshaka yuko ribuze kuvuga uno mugoroba. How many of you know when God speaks, we've got to obey? Ni bangahe bazi yuko iyi Imana itubwiye tugomba kuyumvira? Amen. We listen Dutega amatwi and we obey. hanyuma tukayumvira. We listen Dutega amatwi and we obey. hanyuma tukayumvira. Not my will, Lord, atari ubushake bwanjye Mana, your will be done. ahubwo ubushake bw'Imana akaba ari bwo buba. Amen. What if today is the only day that we have left on the face of the earth? Uribaza uno munsi abaye ari umunsi wa nyuma dusigaranye kuri iyi si? I don't know about you, but I don't want to waste any opportunities to serve him. Sinzi kuri wowe, ariko kuri njyewe numva nta mahirwe natakaza yo kuba nakorera Imana. I want no regrets to the end. Nkumva ntago nshaka kwicuza ikintu na kimwe ku iherezo ryanjye. I want to be running hard toward God until my last breath. Shaka kuzaba niruka cyane nkorera Imana kugera ku munota wanjye wa nyuma. I want to make my life count in this generation. Ndashaka yuko ubuzima bwanjye buzagira icyo buvuga muri iki gihe Imana yanshyizemo. Right here, ahangaha, right now. aka kanya. And I want to talk to you about having that kind of faith. Kandi ndashaka kubaganiriza ku kugira bene uko kwizera. Faith that Jesus talked about that can move mountains. Kwizera Yesu Kristo yavuze gushobora kwimura imisozi. Jesus tells us that if we have faith the size of a mustard seed, Yesu Kristo yaravuze ngo nitugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, one of the smallest seeds ever, tumwe mu tubuto dutoya tubaho ku isi. if you have faith just of that size, ugize kwizera kungana gutyo, you could say to this mountain, move from here to there, ushobora kubwira umusozi ngo wimuke uva aha ngaha ujye hariya, and it will move. kandi uwo musozi ukimuka. Because there is nothing impossible with God. kubera yuko nta kinanira Imana. Now, references to mountains in the Bible muri Bibiliya rero hari ibintu byinshi bishobora kuvuga imisozi, often refer to insurmountable obstacles in our lives. ariko ahanini ibyo bintu byose bivuga ibintu bikomeye cyane tudashobora kugira icyo twahinduraho mu buzima bwacu.
overwhelming challenges. ibibazo bitwugarije cyane. And God is calling us to have faith to move those mountains. Ariko Imana iduhamagarira kugira kwizera gushobora kwimura iyo misozi. And it's not the size of your faith, Kandi ntago ari ukwizera kwawe ukuntu kungana, but the quality of it. ahubwo kwizera kwawe imbaraga gufite. Now, what does that mean? Icyo bisobanuye ni iki? To have faith means to trust God. Kugira kwizera bivuze kwiringira Imana. Not just casual belief, Atari ukumenya ibintu gusa, but aligning our actions with His purposes. ariko kugira ngo ibikorwa byacu bigendane n'iby'Imana ishaka cyane n'intego z'Imana mu buzima bwacu. Having faith must be accompanied by obedience to God's will. Kwizera buri gihe guherekezwa no kumvira ubushake bw'Imana. And I believe we're called to have this type of faith every day. Kandi nizera yuko duhamagarirwa kugira bene uku kwizera buri munsi. That we should be dreaming big, Tugomba kuba turi kurota ibintu bikomeye cyane. praying bold prayers, Turi gusenga amasengesho yuzuye gushira amanga. move the mountain type of prayers. Turi gusenga amasengesho ashobora kwimura imisozi. In fact, I want to make a declaration over our gathering here tonight. Ndashaka kugira amagambo natura ku bantu turi mu iteraniro hano no munsi. And the declaration is this: Kandi aya magambo ngiye kwatura naya. we are faith-filled, Turi abantu buzuye kwizera. big thinking, Dutekereza ibintu binini. move the mountain type of followers of Christ. Abizera ba Yesu Kristo bashobora kwimura imisozi. You see, you and I should never insult God with small thinking. Njyewe nawe ntago tugomba gusuzugura Imana dutekereza ibintu bito cyane, Or safe living. cyangwa se dutekereza kubaho mu buzima bworoshye cyane. And tonight I want to go to the Gospels, No munsi nshaka yuko dusoma mu bitabo by'ubutumwa bwiza, and I want to look at two different stories about Jesus. kandi ndashaka kuvuga ku nkuru ebyiri zivuga kuri Yesu Kristo. And what's really interesting about these stories Kandi ikishimisha kuri izi nkuru is that you're going to see in both of these stories that Jesus was amazed. uraza kuza kubona yuko muri izi nkuru zombi Yesu Kristo yaratangaye. He was astonished, Yesu Kristo yaratangaye. stunned, and awestruck. Yesu Kristo yaratangaye cyane. Two different times, Inshuro ebyiri zitandukanye, but he was amazed for two different reasons. ariko atangazwa n'impamvu ebyiri zitandukanye. In fact, he was amazed at opposite ends of the spectrum. Yatangajwe n'abantu babiri bari ku bigero bitandukanye by'umunzani umwe. The first story is in Mark chapter 6, Inkuru ya mbere iri muri Mariko igice cya 6, verses 5 and 6. umurongo wa 5 n'uwa 6. And this is when Jesus was in his hometown of Nazareth. Kigiye ni igihe Yesu Kristo yari ari i Nazareti iwabo, And he was teaching. ari kwigisha. I want you to put yourself there as an onlooker. Ndashaka ngo wishyire mu birenge by'abantu bari aho ngaho bari kurebera. And they knew who Jesus was. Bazi uwo Yesu Kristo ari we, They grew up with him. barakuranye nawe. And as they were listening to Jesus' teaching, Hanyuma uko bari bategeye amatwi ibyo Yesu Kristo yigishaga, the Bible says that some of them were offended. Bibiliya iravuga ngo bamwe muri bo bumva birabababaje. And they were saying, who does he think he is? Bari kongorerana ngo ese uyu nguyu yibwira ko ari inde? He's the son of a carpenter. Aho ngaho uyu nguyu ni umwana w'umubaji turamuzi. He shouldn't be saying these Ntabwo kinds of yakagombye things. kuba avuga bene ano magambo. And Jesus was amazed at them. Yesu Kristo atangazwa nabo. So let's read Mark chapter 6, verse 5 and 6. Reka dusome Mariko igice cya 6 umurongo wa 5 n'uwa 6. Aravuga ngo nuko ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera na kimwe, teretse abarwayi bake yarambitseho ibiganza arabakiza,
atangazwa nuko batizeye. Jesus was amazed. Yesu Kristo He yaratangaye. was shocked and stunned and astounded Yesu Kristo yaratunguwe aratangara that they didn't believe he had the power to do what he said he could do. yuko aba bantu batigeze bizera yuko yari afite imbaraga zo gukora ibyo yavugaga ko yakora. He was amazed that they weren't believing that he was who he says he was. Yatangajwe nuko abantu batari bari kwemera yuko Yesu Kristo ari uwo babwira ko ari we. He was simply amazed at their lack of faith. Yatangajwe nuko aba bantu nta kwizera bari bafite. You know, this is one of the most striking and sobering verses in the Gospel of Mark. Ino mirongo mu butumwa bwiza bwa Mariko kuri we ni mirongo buri gihe imutangaza kandi gatuma bitekerezaho cyane. Because here's Jesus, the Son of God. Kubera yuko hano hari Yesu Kristo umwana w'Imana. He has walked on water. Yagendeye ku mazi. He has fed multitudes. Yagaburiye abantu benshi. He has raised the dead. Yazuye abapfuye. And he was amazed. Ariko aratangara. He wasn't amazed at a miracle. Ntabwo yatangajwe n'igitangaza runaka cyari cyabaye. He wasn't amazed at their worship. Ntabwo yatangajwe n'ukuntu bamuramije. He was amazed at their lack of faith. Ahubwo atangazwa nuko nta kwizera bafite. Because here in Nazareth, kubera yuko hano i Nazareti, in the midst of his own people, hagati y'abantu be, the ones who knew him the best, abantu bari bamuzi neza kurusha abandi, showed the least belief. berekana kwizera guke kurusha abandi bose. They had heard the stories, bari barumvishe iby'inkuru ze, seen glimpses of his power, bari barabonye iby'imbaraga ze, and yet dismissed him with scoffing familiarity. ariko banga kumutegera amatwi, ahubwo bamunenga banamuvuga nabi. Instead of reverence, aho kugira ngo bamutinye, they responded with resistance. ahubwo ikintu bamusubirishije ni ukumwamagana. Instead of awe of him, aho kugira ngo bamuhe icyubahiro akwiriye, they gave offense. ahubwo baramurwanyije. And that astonished Jesus. kandi ibyo ngibyo byatangaje Yesu Kristo, And not in a good way. ariko atangara mu buryo butari bwiza. He's amazed at their lack of faith. Atangazwa nuko nta kwizera bafite. Now I want to turn to our second story. Ndashaka noneho yuko tujya ku nkuru yacu ya kabiri. Here we find it in Luke chapter 7 turayisanga muri Luka igice cya 7 and in verse 9. umurongo wa 9. Here we're going to look in Luke's gospel. Turaza kureba mu butumwa bwiza bwa Luka. And there was a centurion hari umusirikare who was a Roman officer. wari umutware mu gisirikare cy'Abaroma. And the Jewish people would have surely hated, kandi abayuda mu by'ukuri bagombaga kuba barangaga uno muntu, because of all the cruel things that the Romans had done to them. kubera ibintu bibi Abaroma babakoreraga. But they respected this centurion. Ariko uno mutware w'abasirikare baramwubahaga. He did things for God. Yakoreraga Imana, yakoreye ibintu byiza Imana. And this centurion had a sick servant. Rero uno mutware w'abasirikare yari afite umukozi wari urwaye. And this servant was dying. Umugaragu yari agiye gupfa. So the centurion sent someone Rero umugaragu yohereza umuntu to Jesus to tell him these words. ngo ajye kuri Yesu Kristo amubwire aya magambo. Please come and see my sick servant. Ngo ngwino urebe umugaragu wanjye urwaye. The centurion knew that Jesus was coming to town, No mutware w'abasirikare yari azi yuko Yesu Kristo ari buze muri uwo mujyi, and he had faith. kandi yari afite kwizera. So when Jesus met up with the centurion, Yesu Kristo rero ahuye n'uyu mutware w'abasirikare, the centurion simply said this: uno mutware w'abasirikare avuga aya magambo. you actually don't need to come to my house to pray, Abwira Yesu ngo ntabwo ukeneye kuza iwanjye kugira ngo usenge, to pray for my sick servant usengere umugaragu wanjye who is dying. ugiye gupfa. At your very word,
ahubwo nuvuga ijambo rimwe gusa I believe that he will be healed. nizera yuko ari buze gukira. At your very word, Jesus. nuvuga ijambo rimwe Yesu. You just Reka dusome Luka igice cya 7 umurongo wa 9. just 9. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukirira abantu bamukurikiye ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Jesus was amazed at his great faith Yesu Kristo yatangajwe no kwizera gukomeye k'uyu muntu, because this centurion understood something that many of the Jews didn't understand. kubera yuko uno mutware w'abasirikare yasobanukiwe ikintu abayuda benshi batasobanukiwe. Jesus' authority was absolute. Ubutware bwa Yesu Kristo bwari bwuzuye bushyitse. Jesus didn't need to physically show up. ntabwo yari akeneye kuba yahagera we nka Yesu Kristo ngo ahagere mu mubiri, He just had to say the words. ahubwo yagombaga kuvuga ijambo rimwe gusa. He just had to speak. yagombaga kuvuga gusa. And when Jesus heard this, Yesu Kristo yumvishe ibyo he was amazed, aratangara, astonished, aratungurwa, not at the man's position, adatunguwe cyangwa atangazwe n'umwanya no musirikare afite mu gisirikare, not at his religious knowledge, adatunguwe n'ibyerekeye by'amadini no musirikare azi, but with his depth of faith. ahubwo atungurwa no kwizera gukomeye no mugabo afite. So here we see two different stories, tubona inkuru ebyiri zitandukanye, two different times inshuro ebyiri zitandukanye that Jesus was amazed. Yesu Kristo atangara. One, he was amazed for someone's lack of faith. inshuro ya mbere atangazwa n'umuntu utari ufite kwizera. And then, uno mugoroba ikibazo ngufitiye ngiki: if Jesus looked at your faith level, Yesu Kristo aramutse arebye igipimo kwizera kwawe kuriho, those things that you're believing for him to do, ibyo bintu uri kwizera yuko Yesu Kristo ashobora gukora, those things that you're praying for, ibyo bintu uri gusengera, those things that you're attempting for his glory, ibyo bintu uri kugerageza gukora ku bw'icyubahiro cye, would he be amazed at how big and audacious and bold your faith is? ese Yesu Kristo yatangazwa n'ukuntu ufite kwizera kuzuye gushira amanga kunini kweri? cyangwa se Or would he be amazed at your lack of faith? cyangwa yatangazwa yuko nta kwizera ufite? I want you to think about it. ndashaka ngo ubitekerezeho. It's a great question to wrestle with. ni ikibazo cyiza cyo gukirana nacyo, And I'm going to help you think about it. ngiye kugufasha uburyo wabitekerezaho. I want you to think about the last 7 days. ndashaka ngo utekereze ku minsi 7 yawe ishize, Just the last week of your life. icyumweru gishize gusa mu buzima bwawe. That's easy to remember. ibyo ngibyo biroroshye cyane kubyibuka. Think about the last. ndi wateye muri iki cyumweru gishize. Did you attempt something or pray for something that was so bold? ese hari ikintu wagerageje gukora cyangwa wasengeye mu by'ukuri cyari gikomeye cyane, That was so daring? cyari ikintu utatekereza gupfa gukora gusa wowe mu mbaraga zawe, That if God didn't come through for you, ku buryo iyo Imana itagisubiza, there's no way it would have ever happened? ibyo bintu bitari gushoboka mu buzima bwawe? If so, niba uko nguko ariko bimeze, then you would be at the higher end of the spectrum. waba uri ku mwanya wo hejuru cyane kuri cya gipimo. If not, ariko niba atari ko bimeze, you would be at the lower end of the waba uri spectrum. ku mwanya hafi wa nyuma wo kuri cya gipimo. Think about your prayer life this last week. tekereza ku buzima bwawe bw'amasengesho iki cyumweru gishize. What did you pray for? n'iki wasengeye? I want you to imagine this. ndashaka ngo utekereze kuri ibi bintu. Imagine utekereze that God answered every prayer that you prayed last week with a yes. Imana ibaye yarasubije amasengesho yose wasenze mu cyumweru gishize ikakubwira ati yego ndabikoze.
and that the result would be immediate. kandi ibyo wasengeraga ukabibona kubisaba And you got it. hanyuma ukabibona. God answered every one of your prayers with a yes. Imana igasubiza buri sengesho wasenze ivuga ati ndabyemeye. If that was so, Iyo biba bimeze gutyo, I want you to ask yourself this question. ndashaka ngo wibaze iki kibazo. What would be different in our world today? Ese ni iki cyaba cyarahindutse muri iyi si uno munsi? What would be different in our world today because of your prayers? Ni iki cyaba cyarahindutse uno munsi muri iyi si kubera amasengesho yawe? For some of you, Kuri bamwe muri mwe, on a scale to 1 to 10, ku kigereranyo kuva kuri 1 kugera ku 10, maybe you would be at the higher end, an 8 or a 9. ushobora kuba uri ku kigero cyo hejuru ku 8 cyangwa 10. Because Kubera yuko there would be a lot of people healed of cancer. hari abantu benshi bashobora kuba barakize indwara nka kanseri. There would be a lot of marriages that were made healthy. Abantu ingo nyinshi zari kuba zaragiranye umubano mwiza. And all these things happened because you prayed for them. Ibi bintu byose byashoboraga wenda kuba kubera yuko ari kwa babisengeye. Some of us, though, Ariko kuri bamwe muri twe, if you look back over the last week, urebye mu minsi 7 icyumweru gishize, you might be on the lower end of the spectrum. ushobora gusanga uri kuri bandi afite amanota make, Maybe a 1 or a 2. wenda inota 1 cyangwa 2, Because you didn't pray bold prayers. kubera yuko utasenze amasengesho yo gushira amanga. You didn't pray for prayers that only God could make happen. Ntabwo wasengeye ibintu Imana yonyine ishobora gusubiza. Some wrinkles on your face would be gone. Wenda iminkanya rimwe ku isura yawe yaragiye n'ibyo wasengeraga. For some of you, there would be nothing different in this world. Kuri bamwe nta kintu na kimwe kuri ino si cyaba cyahindutse. Because for some of you, you didn't pray one prayer. Kubera yuko kuri bamwe nta n'isengesho na rimwe noneho twasenze. You didn't pray a single prayer. Nta sengesho na rimwe yigeze basenga. You didn't attempt anything that was bold and daring for the kingdom of God. Nta kintu na kimwe wakoze mu bwami bw'Imana cyari cyuzuye gushira amanga. See, would God be amazed at your great faith? Ese Imana yatangazwa no kwizera kwawe gukomeye cyane? Or would he be amazed that you didn't attempt anything for the glory of God? Cyangwa Imana yatangazwa yuko nta kintu na kimwe wagerageje gukora kubw'icyubahiro cy'Imana? Nothing significant. Nta kintu na kimwe gifite icyo kivuze. You see, as a church, Nk'itorero, I believe God is calling us to be faith-filled, big thinking, move the mountain type of followers of Christ. nizera yuko Imana iri kuduhamagarira kuba abantu buzuye kwizera batekereza ibintu cyane, Or safe living. cyangwa se batekereza kubaho mu buzima baha ibyo bifuza gusa nta kindi. Because you cannot play it safe and please God. Kubera yuko utabaho ubuzima bumeze nka gutyo ngo ushimishe Imana. In fact, the author of Hebrews Umwanditsi w'Abaheburayo in the 11th chapter, mu gice cya 11 verse 6, umurongo wa 6, the author of Hebrews umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo wrote this great faith chapter. yanditse iki gice cya 11 kivuga ku ntwari zo kwizera. And in verse 6, he said this. Umurongo wa 6 aravuga ngo, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. In other words, you can do everything, if you could do everything within your own power, Mu yandi magambo, ubaye ubashije gukora ibintu byose mu mbaraga zawe, and you never need the power of God, ukaba udakeneye imbaraga z'Imana, then you're living without faith. uri kubaho nta kwizera ufite muri wowe. And without faith, it's impossible to please Him. Kandi udafite kwizera ntibishoboka kunezeza You Imana. see, we need to trust God for the
impossible. dukeneye kwizera imana yuko ishobora gukora ibidashoboka. That's the kind of faith that God is looking for. Uko niko kwizera imana iri gushaka. I believe, God, you're calling me to do this. ukavuga ati nizera mana yuko uri kumbwira gukora ibi ngibi, And I am excited and full of anticipation. kandi ndishimye mfite umunezero uzabisohoza. You see, one of the greatest examples of this urugero dufite rukomeye cyane rw'ibi bintu is with the Apostle Peter. ni intumwa Petero. Him and the rest of the disciples were in a boat. we n'abigishwa bandi bose bari bari mu bwato, And they were on the sea, and a huge storm came about. bari bari ku nyanja, hanyuma haza umuraba ukomeye cyane. And they thought they were going to die. batekereza yuko bose bagiye gupfa. And all of a sudden, they see Jesus come walking up on the water. bagiye kubona Yesu Kristo araje aturutse hakurya y'amazi agendera ku mazi. And Jesus was like, does anybody want to come out? Yesu Kristo aravuga ati hari n'umwe ushaka kuva mu bwato, And starts walking on the water. asohoka mu bwato atangira kugendera ku mazi. That's not playing it safe. uko nguko ntabwo ari ugukora ibintu mu buryo butekanye mu buzima bwawe, That's the opposite. ahubwo ni imbusane y'ibyo. That was a bold action on his part. ibyo ngibyo ahubwo ni ugushira amanga gukomeye cyane Petero yari afite. And he started to walk on water. atangira kugendera ku mazi. But then he started to look at the wind and the waves and the storm. ariko none atangira kureba imiraba, atangira kureba imiyaga n'ibintu byose byari biri ku nyanja, And he starts to sink. hanyuma aracubira. And everybody started to criticize him. buri muntu wese atangira kumucira imanza. Ha! Peter failed. abateye Petero byamunaniye. No, he didn't fail. Petero ntabwo byamunaniye. There were 11 God, Tom, if I get out of the boat. ese Pastor Tom ni iki kizaba nimva muri ubwo bwato? I don't know. ntabwo mbizi. All I know is you have to step out to find out. icyo nzi cyo ni uko ugomba gusohoka kugira ngo umenye ikiri buze kuba. I don't know who this is speaking to, sinzi ubu ibi ngibi biri kubwira, but I believe some of you are playing it too safe. ariko nizera yuko hamwe muri mwebwe mu buzima bwanyu muri gukora ibintu mu buryo budateye impungenge habe na gatoya, muri igengesera cyane. And you can't play it safe and please God. kandi ntabwo wakigengesera cyane mu byo kwizera ngo unezeze Imana. I would even argue, nshobora no kubabwira nti if you're not failing every now and then, niba utari kugerageza ibintu ngo ubone biranze, you're playing it way too safe. uri kwigengesera cyane. Without faith, it's impossible to please God. udafite kwizera ntibishoboka kunezeza Imana. So would God be amazed at your great faith? none Imana ishobora gutangazwa no kwizera kwawe gukomeye cyane, Or would he be amazed at your lack of it? cyangwa Imana izatangazwa yuko nta kwizera ufite? You see, we've got to trust in a big God. tugomba kwizera mu Mana nini. He's a big God. Imana ni Imana nini. Think about it. bitekerezeho. He told the sun when to rise. Imana yabwiye izuba igihe cyo kurasa, And he did, and it did rise, and he'll do it again. kandi Imana yarabikoze n'ubu ngubu iracyabikora, n'izuba ryaravuye kandi izongera ibikore. He told her to split. Imana niyo yatanze urugabano rw'inyanja, And it did, and he'll do it again. kandi inyanja zarayumviye izongera inabikore. He told the walls when to fall. Imana yabwiye inkuta igihe zigomba kugwa, And they did, and he'll do it again. kandi zarabikoze kandi izongera ibikore. He told the chains when to break. Imana yabwiye iminyururu igihe yagombaga gucika, And they did, and he'll do it again. irabikora kandi izongera ibikore. He told the bones to come alive. Yabwiye amagufwa kugira ngo abe mazima, And they did, kandi amagufwa and he'll do it yarayumviye again. kandi izongera ibikore. He told the stone to roll away. Imana yabwiye imihengeri kugira ngo igende. He told the grave to let Jesus go. Imana yabwiye ryabuye ryari ku gituro ngo riveho ribirinduke, And it did. kandi iryo buye He will ryarabirindutse, do it again. izongera God. dukorera Imana nini. We need to trust in the bigness
greatness of our God. dukwiye kwizera ubunini bw'Imana yacu. He is good and he's faithful. Imana ni nziza kandi niyo kwizerwa, And he's on our side. kandi Imana iri mu ruhande He rwacu. has our back. Imana iri mu ruhande rwacu. He wants us to trust in him, Imana ishaka ko tuyizera to get out of the boat kugira ngo natwe tuve mu bwato and to walk on water. tugendere ku mazi. So, how can this play out in our lives? None ibi ngibi ni gute bishoboka mu buzima We're bwacu? going to take some pretty bold steps. Kandi muri iki cyumweru tugiye kujyamo muzatera intambwe z'ubushizi bw'amanga. For some of you, you're going to say, I'm going to take a faith step and I'm going to start sharing my faith boldly with the people that I come in contact with Bamwe muri every day. mwebwe mushobora kuvuga ngo ngiye gutera intambwe yo kwizera, ntangire kubwira abantu mpura nabo inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Some of you are going to say, there are 2 or 3 people that I can start discipling. Bamwe muri mwebwe mushobora kuvuga ati ngiye Serving in the men's ministry, the women's ministry. bamwe muri ministeri z'abagabo cyangwa z'abagore. Church, we're not going to sit back. Torero ntago tugiye kwicara gusa ngo turebere, Listen to me. ahubwo munega amatwi. We are faith-filled, big thinking, move the mountain type of followers. Turi abantu bakurikira Kristo buzuye kwizera, batekereza ibintu binini kandi bafite kwizera kwimura imisozi. God didn't give us a small commission, Imana ntago yaduhaye umurimo muto, but a great commission, Imana yaduhaye umurimo ukomeye cyane, that everyone would know him, kugira ngo buri muntu wese ayimenye, that this gospel would be preached around the world. ngo ubutumwa bwiza buzabwirizwe ku isi yose. Some of you are going to preach the gospel in this community. Bamwe muri mwebwe mugiye kuzavuga ubutumwa aha hantu dutuye. Some of you are called to go to other places around Rwanda to preach. Bamwe muri mwebwe mwanahamagaye kujya hanze y'u Rwanda kubwiriza, To other countries in mu Africa. bindi bihugu muri Afurika. Some of you are going to go into all. Duhaye umurimo ukomeye, And when God looks at you, kandi iyo Imana ikwitegereje I want him to be amazed at your faith. ndashaka ngo izatangazwe no kwizera And kwawe, when God looks at our churches, izatangazwe n'ibiri mu matorero yacu. I want him to be amazed at the faith that's in these churches. Imana itangazwe no kwizera kuri muri iri torero, Because I believe with all my heart kubera yuko nizera n'umutima wanjye wose that in this next year, yuko muri uyu mwaka ugiye kuza, the next 12 months, muri ano mezi 12 agiye kuza, God wants to do exceedingly and abundantly more work in his church, bitewe n'imbaraga z'Imana ziri gukorera mu itorero, so that he would be glorified for generations to come. kugira ngo Imana izahabwe icyubahiro no mu binyejana bizaza. Amen? People tell me all the time, Abantu bakunda kumbwira, Tom, you're getting older now. kanga ngo Tom uri gusaza, Retire. ati ukwiriye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, Sit at home. wiyicarire mu rugo, Relax. uturize mu rugo. No way. Oya, My goal in life is not to get comfortable. intego yanjye mu buzima ntago ari ukwicara nkatuza, It's to push my limits. ahubwo ni ugusunika kugira ngo nkore ibirenze To n'ibyo fight for nibwira, something that matters. kugira ngo ndwanire ikintu gifite icyo kivuze. Kuba nk'intumwa Pawulo Who said he wanted his life to be poured out like a drink offering. wavuze ngo ashaka ubuzima bwe busukwa bumera nk'ibisukwa ku gicaniro. We've got to be like Jeremiah. Tugomba kuba nka Yeremiya Where there's a fire in our hearts wavuze ati arumva umuriro and ugurumana a mu mutima we, fire in our bones. arumva umuriro mu magufwa ye, And no one is going to keep us down. kandi nta muntu n'umwe watubuza. And we're going to pray bold prayers. Tuzasenga amasengesho yuzuye gushira amanga, Audacious prayers. tuzasenga amasengesho ko Imana nini yonyine ari ibasha kuyasubiza. That's what big faith is all about. Icyo ngicyo nicyo kwizera gukomeye gusobanuye, Trusting in a big, big God. kwizera mu Mana nini nini cyane. Amen. God wants to grab our hearts tonight Imana ishaka kwigarurira imitima yacu uyu mugoroba, and says and tell us, have
faith to believe for the impossible. Imana ikatubwira ati tugire kwizera. Could all of us come up here? Ese nasaba yuko twese twegera imbere tukaza hano. Could we stand up in these altars just as a sign of unity? Twese tugahagarara hano nk'ikimenyetso cy'ubumwe. Just as a sign of unity. Nk'ikimenyetso cy'ubumwe. We're telling God tonight, we're serious. Tukabwira Imana no munsi ati turiyemeje. We are faith-filled people. Turi abantu buzuye kwizera. Maybe God is speaking to you specifically about what you need to do in the next 7 days. Wenda Imana iri kukubwira icyo ugomba gukora muri iki cyumweru kigiye kuza. I want you to write that down. Ndashaka uze kuza kubyandika. Meditate on it. Ubitekerezeho. Pray about it. Ubisengere. Ask God to give you the boldness Usabe Imana kuguha gushira amanga to accomplish it. kugira ngo ibyo bintu uzabikore. Amen. We need to have the attitude like the apostle Peter. Dukeneye kugira imitekerereze nk'intumwa Petero. Think about it. He was in a boat with the 11 other disciples in a huge storm. Naye bitekerezeho yari ari mu bwato ari kumwe n'izindi ntumwa zose kandi bari mu nyanja ifite imiraba. They thought they were going to says, I want you to step out of the boat. Yesu aravuga ati ndashaka yuko utera intambwe ukava mu bwato On the water. ukakandagira ku mazi. God's calling some of you tonight. Imana iri guhamagara bamwe uno mugoroba. He's saying you're playing it way too safe. Twabwira ati muri kwigengesera cyane. I want you to get out of the boat. Ndashaka yuko muva mu bwato. I want you to get on the raging seas. Ndashaka yuko mukandagira kuri izo nyanja zifite imiraba. And trust in me. Kandi mukanyizera. I am a big God. Yuko ari nge Mana nini. I can handle it for you. Yuko ibyo byose nshobora kwibashoboza. Just trust in me. Mwebwe munyizere gusa. Step out of that boat. Muve muri ubwo bwato. And start walking on the water. Mutangire kugendera ku mazi. That's what God is asking some Ibyo of you nibyo tonight. Imana iri gusaba mwe muri muno mugoroba. Amen. Amen. Let's lift up our hands. Reka tuzamure ibiganza byacu. And I want to pray tonight. Hanyuma asenge. Father, you see this great church. Data urabona iri torero rikomeye